Республика Рапедим Раширевич Мухтавин Хулызен форуме бына бұғытра Куславка жержинже сырба хузан күделев чикнет ваганзен еш патырлық не азынзан мемориал учреш. Тван жыржывы наслы варжинже шендерве чывғардасы жынне тылра шеренгунин тұрышнызен яджбе премыш худ эмір сүнми шулым чертреш. Эдемліх курман тескер варжавағы дінде фронда чвашенрен икшербене яғын шен дұқсағайны. Шершит мүлбенеш сырба хузан хүділевдік кесене думағытшынны. Хирарым сэмбе вадысем, пөвегер седелгіреймен ачасем, вишшер загырвуны жүхрумады сылаган хүділев чавны. Азаттязынезем мінле азап түснене бір остына вырнаштармада бұлдараймаспыр. Візем пуласлықшын, перінделейлі бұрнышшын шапла хен гурныне оннан сайлесен, чунжерере тадылса бітме парым дойыме выйлет. Мемориал умэнди эмерсүнми вуда Адылжи Федерации округен Александр Кочетов Совет Союзын герой ядебеги сепленеген Чываш кадет корпусен курсанчызем чертреш. Шулума палымар солдат вилді приишинжен, эш мухтавин хулысем видер ядырласа шакпалы гумэнже чертмейлсе шидерне. Вильнисене асынса пір минут шыптыдеш. Монумента ушма сумлыхна семгелне. Россия президентен Адылжи Федерации округенде полномочили представителя Игорь Комаров, Республика Бушлыхе Олег Николаев, Тударстан президенте Рустам Миниханов тада ытызем чуна бірзадевеген видимлес махсем галарыш. Шубашкарды вадырбіремыш, херахмыш алладахырмыш колзенде, пірремыш гимназире вренегенсем, шираво отряджесен пайдашысем. Візем ветеранзенден асылюзем шерсайлесе кенегегларны, хойзем булдарны бек документлы фильмсем үгерне. Сырба хузан хүділевдекене думағутшынызем дегеліне палы көшіні жіре. Раиса Василевская Самохран варжы пучланы жол вундваттыра болна. Виже уйық пына азаплы шревал аслызембедан шын жіре такказа тертленне. Йылдах фронт валли, йылдах шендерю валли, шак самахсен хваджа вайбаны візене. Темели вырынзем, огнестрельные точки дурамар, семлянка земедуна, шандалық пейді сивы, 40 градуслы сивере шлепер, пейді нумай азап курзамар. Танцыне кірзелармалы шатакне 2 метр зарлага штунуну, тараны же 5 метр ватнех полна. Хүділевде кене думағытшынызем пурде паллахінде паттырзем. Нигамада манман, нимінде манышман. Шакна шамрық руда пілзешіденні, историчынлық не упраны пиде білдерішлі. Константин Фомин, архитектор проект Чебелартын мемориалда, незілзен паттырлық ешінден әмір асылдерзедірі. Чваш енгіларым Марина Корягина, Людмила Майкова, Михаил Солин, Андрей Шоклев.